Zdravo svima, moje ime je Božica, vlasnik smo računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu daću vam 3 poreska savjeta. Kao prvo, kako možete smanjiti osnovicu poreza na dobit u decembru? Tako što ćete uz decembarsku platu svojim zaposlenim isplatiti i godišnji bonus. Da li ste znali da ukoliko decembarska plata zajedno sa bonusom premašuje maksimalno propisanu osnovicu doprinosa, doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlenost ne rastu, već samo raste porez na zaradu. I na kraju, kako pametno da isplatite bonus? Tako što ćete isplatiti 11 minimalnih zarada i 12. zaradu uvećanu za bonus. Na ovaj način možete uštediti milionske iznose. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još korisnog sadržaja. Vidimo se. Pozdrav!